لا وكل شيء عليم لا إله إلا الله استجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلنا وبالحق ننزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد وأحد رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا النبي نمكين لما من دغني تحرم ما أنه حرامنو أحل الله تعالى غركن دغني أندغني أنك من دغني أنك دغن كن مو هيمني كين درون تاون كمبانغا أرو الله حرمون تاون كمبا ها أنجنا هي na ajiragi manni ango wandu tampindi na jiragi manni ango liri nyana andu kama ako alla gata da magandu tampindi nan tangu yagare ke sagunyana andu lagahiyandi magandu tampindi ikunyang kaba hinsu nyana nangen dunga gollen dabari iduna khairingare illa gara khairingare kem palangi ngandi kun sagunya na to intak manan sagunya kella kentali yade on ki harro ta gonda bana ke wala ke honi mania honu nati atumbare maria tikinyani honu nati annaga munati yage nyani kebe kono bukhari do muslimu li kin alla faringa himbe haram ni duya o kinni yage ni aisha wa kono radiyallahu anha adi alla fare ani holingu munda adu yage andal la gasran salli ani ikagum kusun ani sunne lana ago wucebe nyana bangi abani bangi aw kemme nyana bani kana bangi aywa tay aro hafsatu bangi mo ibn khatabi ke nka bunya gare ara wucebe nyano ampu agani wutte kasabe nyana atinge mira tirninge aishatu ndi a dalange bangal lengide awa atindanga ni zi ida yagi wakini asru kebrenga ida kin ya dabari na kin Allah faringa kin mutena dalani aisha tinga dindu no ni ngorni here yugo dabari himbe go na sawi anta kime nyana kadi ay ma kuna lagami bo saudatu mino in Allah faren kabun kore nyuya aisha atinda ko saudatu da di Allah faren ngandara ankara andat tinto an mutuna dangane Allah faren mani timenanga anda yagi mutin de nyi gawa basas ke time wure wora mbatte kundu aywa angana ken kada anda himbe kanda anda kemu basa wotuni ima kenyiga aw an wotuna da aywa ke time koni antali basa angana ko Allah farna timen dalibane anta time bure munda anta munda ina mugi nunga anta munda serna mugudi bate kinda wotuni di hafsatu yana yagin kini ya igramini an wotuna da a ke bidenga ara yage be kinanga koni kehti yage kanangi atimen pay kundu wa ke bidan andare ngi kahana kamma ngi kahano kimmin ko nada nda koni safiyatu qada nda ndaro kahana kamma akana kimmin kada nda diga mun kida na jabun kida aisha bima kuna lagamide adi yillan karanga
agaro hafsatu kam magari ada anna gamni awa yagi ke dabar kemo warna kini agana tinto yagare be aisha to qaramni mani timina dam batte kundu nde yagi nyiga ki yagi kuni atmin zire hede isura ke ngara ay langara sikandi ke gatiwa dabar ni aisha to awa Allah farin da dangane hafsatu ati yagi ki atokono mballa hay tinta hokinanga adi ayasre asrini adi sawda turi qanat wa subhanallah uradi lumun nagade atingel sawda zura alla qalli woy awdalna kembani karati akimo yagi kini akamo wa hakada Bukhari Muslim kebe ko ni dara haram ni duya kinni yage ke yayi man sawura yagarun dunye mun den sawura ira yagarin pere nyakatu yagarin ma yidi tay qada hirijun gaba himbe gadi tu bismillah ya ke be lere honun tiqa akagumi atumbari ni mariyat bismillah tabtaghi ya rasulullah anjongo mundu nitike haram ndenga anka gunya garun dungai mundienga wa allah taala kafarana nyeni rahimun hinna nyeni akafaranda andange haram na wala kafaranda qad faradallahu abada allah taala faridani angun islamin dangane kunayun yetukace ngade kunayen yetukace raken kagara nan suratul maida raken ya kagara kebira angana kuna akka faranguno iga ninde ngono heto hatale nde ngono asumi ngono kebira nga kunen kafara aw ko dunan gasode bo kebira nga aw ke mbuguni bo yalli alla farenda kafara ke buguni wa mama buguni muqatiluti ara kome kanne horo hasanati ama kafara buguni ba allati iya hama ko aw ke mogodi sadaga nanti iya kenda ankem ndam paramu ibra kunen kafara mo wajibi nan kama imam shafi'i madhhabindi imam malik madhhabindi sadaga nanti iya kenda ndam paramu al angna tanda ho haram anda buanya kenga anta jaten harbane ya maganda anya kenga nai mo kebirenga aw digame ngono ni ginde tumbarenga nai angana tanda kem paramu anga wodo hora uni anna horo anga taro kenga ga wajibi anna horo amma tum awa nagamni awa shafi'i mo angana kuna nyakenda anga angme goro haraminga aw haramini angan taro haraminga anna kunay ka farabundi imam malik mo angana koni anya kenda warandu sikiani kinde nyaganganya anga tanda nyakem paramu nyaganya ndahalle warandu sikiani andai nyagam manya anya ke akina nga tamal ligi nyagam manya antanda haram warande bane yani gindai anime la muriyenga hiti yaun kacenga sayenga alla muriyenga ndai kinga imega yaun kacenga sa bismillah Allah Ta'ala ayani waddi mandananga Allah Ta'ala ayani tuananga ayani gemundindananga ya Rasulullah yang nabiren simma annabi nyimmenga gundondi kadda ika gunyaru nyuya awaddigame ya ken hafsatu ya kenya ngayagim paramina gondi ila yagim paramu walma tumbaren paramina gondi ati maga ko serera de
falamma atibramme نبأت yani ke ga khibarin ni ti diga me ke ya kenda masala Aisha to dangani akenda simma honta kindiya bas ona ken konni maniya aqidan yani Allah farin karun ko Allah farin sahabanu ona bungura sire yanganiyatiya na bugura sire na ken mundida na diga kille sire mundida aha igantinta mogobe Allah di farin kanu be ga widi inda tu himbe ta gemme mi mogonta yi anta gemme tanya na bada anda wari agara ko Aisha to da Hafsatu masima ho ken kallen konninga yana gara ko ni bismillah وأظهره Allah ta'ala ra'a wa ayi wa abangandi de عليه Allah ra fare nyingi ndai de عرف بعده aywa Allah fare nda twindin den ayugo ya Hafsatu daga ni وأعرض aballi عن بعد baka ayugo baka ayugo ma adinge gar himbe ko nan kendan ma ko sireda an genda ko Aisha to dadi ba gar himbe ka da ko ni amma su kwada gati an gem mati kundu aha ara hokorun ka daga ni ay mewa famu gendi akutun ko na ken sutu bismillah falamma birambe نبأها Allah barisen ngar Hafsa to khibare ke andan man gundon ko anda ko hulanda de قالت Hafsa jalla farenda man amba ka ko bani nangen khibare hada tiki kona kanda yana genda simma igra ko Aisha to be da Aisha to yana Allah farenda bakke birenga anati Aisha de gundal lezri Allah farendilla قال الله فارن دادغني نباني العليم هون سوتوانا ين خباري الخبير كين هون سيغان الله ينين دي اشر ما كين دي لون كمو بسم الله تدوبا يبدا الذين وكان قيدا عائشة قنو رضي الله عنها حفصة قنو رضي الله عنها سودة قنو رضي الله عنها يودي غامو كن كودي كيتو بفلاقنا أنكن دان الإسلامنا أن بارين الله صلى الله عليه وسلم Allah farin ka gumu Allah tinnesinga at Allah farin ka gumun ni aga manu yayi amma ta ka gume de aka gumu kin aya go yangana kota be Khadija radiyallahu anha kin be gandari ma Khadija min tadmari mi Allah farin ka gumu himbe ga dangi himbe ga wama agar himbe wara kin wodi ga mun gonundi ajondi akama nyille halle himbe digana to asuka mon den daron tawoni wajibi islamin kamma ida mambana honsu maganta an wa himbe walli amma hatendi Allah da keme walli hatendi yo hokoni da akai himbe an kana ya wajibi ne anna bura kasire mundu lora kasire mundu diga kille sire mundu Allah faran karun gonda ada sahaban su kama denna iho hondi du tun abada nallu Allah qosendi nallu Allah faran qosendi igara ho honya imma kyani sababanga ada badan piti malikai kil duro koto hilla kamu den angana sababan kita baraju hilli wanda angana khataw kenne baraju bani ngasre be ga wan sumunda an sumundunu an yugo nda kem pakade amma jo pelengi gilli ke ko da ta'rif an-nabi al-ba'di wa iradihi an al-ba'di an yakaya sabuda ana honu ko namballi honu an yakanya sabuda inda suko ni muna hagan worni sotra kita gari kanno kedi kori senne kedi worni digamu kita gari na kun koni ke sabura ar honu to
yokumuna fay bani ku sooruni isenu baka hen soore buriyadi gilli ke ngoda ngasru madina alla faren kan suronte agum de ya kan bosingini ayunu ngaben dang himinu wakadi warsa ke mo bani yadi amag mun sobam alla faren kan go iqanina inta qonni de itigina inta biqinde bismillah الكبر نغا اللي غندا تومي كتا الله تعالى اغا هلدي سند مميله دي اهم بي غنتل الله فارندا كيلو غادا اغرا اغارو ادي لمنغا انيا تباركي سوا انيا ياغي كي سوا كي اغندا توبي كيم باسو نالو الله فارندي لمنغا اغا هبرين دي بسم الله اللي غنمي ديما الله فارن كما ابو بكر رنيارني عائشه يا حفصه هابقني سيدنا عمر رضي الله عنها كين غرام من يما غني كوندو مينا الله فارن كاغو كدو مينا اي هابون غمو الله فارن ما اللي غرام ميرغا تيغا كوتون كما يو وصلوا كوتون تيغا بسم الله أغنى ميدي ما فارسن كما أخرات الله تعالى الله تجدي أياني فارن دي من داننا وجبريل أدو جبريل فارن دي من داننا أدو من سرنا دي من داننا أم بابا أبو بكر وادي أم بابا عمر وادي من سرن سوادي وملكا قام الله دو أو جبريل لو من سرم بالله يسوقان الله فارن دي من دانو مدي يعني أغا هلي غندا أغا هنكان كنيمي أغا هنكان تكوبا كدي كبيرين خرا خليل لكورا أغا ندا توبي كنيا سرني أما تانغون ده هبرينيا هنبي غن لي الله فارن دا نالو أدي لمنغا سوغين سابودا تنبارين غنداي تايناغون سابودا عنداي حفصة قليني أما تقول له برينا بسم الله إن طلقكن كبرنا الله فارسنين أنا ورايمي أن يبدله كبرنا عصى ربه أو سنا الله فارن كمان إن طلقكن فارسنين أنا ورا أن يبدله أو سين أكمنا هراو يغيقيا كن يغيق غمبسو دين أنكم سوء كهم دينا مسلمات أو كونغاني إسلامين يا إسباتين دينو تونغانو غني خلاص يني قانتات أو بتانو غنيا توبان يعرو غنيا اللهم يعرو غنيا سومانا مبغم بغنا يعرو غنيا يعرو قورو أدو قسونا يا أسيوالله أنكم والله الله وهراهم كي يعرضن بي la kube hayge ana himbe ko asuni jukunye ala lagarni mariya kini nyamo ya zawun daiman alla gane ya siren konni ana jukku siren ya konni himbe gam fas khairan min kunna al khairiyya islami ya gare mu'mina ya gare batana ya gare tubana ya gare allan kome sumana kesuni jukunye kebirenga ari tagamo wonni ayar gore wala aqso alla madumi tagamo ngolo kanna hina birake bi ande yagar siren konni ana magan kuto siren yakonni ikiwa koni magan kuto sire bismillah يا أيها ya aymu ke wadi zuro imman kanye wadi zuri ihi abu sellanga kibaran bu sellanga ti Allah farin da hafsatu wara ay ti hafsatu Allah farin gundon sank
aywa Allah farin kuna qasobana tindarna kama ko sabura na ajukundi araken qasobani ya maria tubarke bane bagina tampille do kabuga kiye ajopeti aisha ya agaro aisha do ay anta mu qaso anyana kebre nga lengini tampille do kabundi ye Allah farin ta da ke qaso ni tampille do bitu kabiye kani ya rasulina nam ande man Allah batu an ya yare woy an ka kata ti mandino aw hele sunyana mo be an baka ngalo Allah ko sendi tampille do kabbo agari ati ay anti qaswa lengin tampille do kabbo ay diga Allah parenta da ke qaso ni tampille do kabbo ay qaso sigi mali Allah na tuinde de harin ya ngam Umar Khattab radhiyallahu anhu to Allah farilla tika gumma khabaran sanqi tari warayme Umar ya Allah farenga arani awo ibamalen kama Umar tingari lille yaren polo kama ndanya awu ngali Allah farenda ga warawa atinga ma to himbe ganyo akoni awu cedi aw ke bambale kama do nda dunge mundu atinna lollo ngara kuni aw sunna lagani awo tembe qurunde kama tembe ni medo se andi tunu bakamedi ma tembe ke batem worno atate barikante ke ndalla bare anda nya kumarawa ari jo ngola mo sunim bay ati ay mi wara nda Allah akbar ati mani nda Allah bare o ko quraish nu tahana o yani kata ya haruma gillo gari madina orani madina ngonni siru ya garul lawiya o kay ya garum pay gara ke mo gondam be khara madina ngonya arunya maka iga katto noy mo be Umaru atimma giri mo ko digandam bu ko ni Allah farenda na ko digandam bu ko ada mago munyu nda Allah fare Allah ntakkoto ndinya nan kam ma ya garim pindi gindangari wara maga samu ngene ken ko ni ngessa ko dengai Allah o kapanga malika nu kapanga jibril o kapanga mikail o kapanga nkedo Abu Bakari do mu'minin o so kapanga Umaru ande ke lamne awdini ike Umaru yu Allah tigana anta gaba ike go diga me go konni maganda ayanga yankana ngimu tikenga yu Allah ya kana tige wala tigan tige atige se halle nan tlani kem balani ke ayaga yanka aya kigira himbe konni ar Umaru gara kemi ko Allah farenda ho onduro mena wonjudo mena Umaru Allah kinyada kem bagadino Umaru radhiyallahu anhu Abu Salam ada dunge mundu Umaru ma abu Allah fare ma tim bay baka yalli amu dungen den na ko serunda nanti amanya ko ngarawa parce que gami ke sankete mo dibindi atiya aga bugu adiga sir musirlahna agambundi madina ngo jama qaratu Allah fare mi yakku ngarade kesuure ne mania na kibaru buren kutu na nene burun kutu ke watin da yo hosu ko ni madina بسم الله يا أيها يا يمو
ya mubenu kunga tongonni angun nan tangandi duya katangani aga dunkonunga mumena hamo ni warabatiyenga ni tanga mania ni tanga yimbea ke yimbe kumuhonga kenni serenka hirinye ado girube ka hirnunga nya batunu wal magidi ngana tawelli gana عليها ملائكة وكيم ملكنا أو أتنغندارنا أو مدرسين سوران تتمدو كبو كنا كرسوكورونا كمالكنا إنسان من بركاتني إيرغان دي مغان قتني كمالكنا دالله كتناهونا الله غري يا مركنا كمالكنا هم قللي الله غري يا مركنا كنا مؤمن أنكندي ما يرتقي مناهي nan kanundi annan sagero halle Allah de kangarin gatu de sere andu korosi de anyi me bane hede andang kore la gara komen worini ahin su ya gabu ato mani Allah arjanna akore ngo ikallen ko ni Allah da Allah amo warabati ngade amo warabati ngade kini hebureni de am bi sunya mahalle anyi me kore nanti ammi warabati nga alle munda nyako alli ge to kulli gandenga anya golle ngade la kamesira wono awbatina bati mo wonsreni nga haminta kore ngalenga anti ya marini anta mundu maga anti ya marini anti wala kili kenga manatullah gara ay mega na dangane akore ke wasugindin de adamari mannan kanu kenga de makore pasremu koren kisni na kamo anni hata hoburenga ni yamar hosrenga ni qaramundi idina nganta so no himbe halle lemmen pakabe ge sarnan kamma aga nasare anna togosiren sagay anna jukundi na aro qaramundi anda ke sino tammi ado seguya kebrenga abalgaw na guteliga e wanda ansara nan qorondi na togosire sanga nan qorondi nan qarandi nan brandi akeda an seren sere ar nan kisini doranga ar ning sindan doranga ta ngangne limen sana wara kunwa amma togosire sagai anda ken sagai ammaron de qaramundi andarondi andigawa amma digawa an qarawa amma qarawa anna minna nan digaro ni tanyame anke dalle men qalama anta qaramo on qalama anta lemmen turnini anta na qaramo on turni gilal lemengo qarlanga anke madiga sigino hartabani gilal lemengo qarlanga alle men goniga watu nan giri qaramo mari ahare mari anna ngam non de alle me gatra qarlay tumbala angora qarlabe so wando nele anga kirana nguyanga mari kungorna turne la lemba bunna gendu alle men ngatu do illi siki qaramo mari ahare mari atunanti someri ngeni banjabila yini anta na qarla jukunde keni wajibi koren golle ni qarlan golle ni bani qallenta bani wasal sura wono misiri arka banda salni halle i korenta salli ba sallen bi waqti be ngana kitai ba warna riga ando baraji anyime koy angen worno ango baga aga salliwa aga ma salliwa anta tindinyana indati salli anta dangana ko mundu o kesunu wajibi ne ko rugum kama Allah wa sallam at kullukum ra'in
وكلكم مسؤول عن رعيته أتعصم مثال نقوم نغنيا كبرنا أنا يكينا أغا سنة ترني نغني هما إلا كريانا نان سوغن نغنان أري ديغا نلين أري غنداري كي نغنتين ديغا أري منغا كونترني كيري من ديغا باتي لم مردي هما يكي تانغا دي أقاو جغمون كونترني نغانا الله فاني بغدا مثالي كينانا himbe be suga wato abdullah gara an kaw turni ke mo gadi an kure hulan nan kure nga anya kamo anda mani nyada anda kisindi mani ngi allah ra ko qur'an di inti aga na ay me kisindi ana kure kisindi allah do mani na jukku bure be ga wadi gina sabu nga granya dinam kanum balawo be ga wadi gina sabu nga granya andal ko de ke sawda allah ma ho monni allah farani matono khairi nga ho wodi ara sukoni bone nga ho wodi ara sukoni ke be ngatam dunke anya kundalle munyani ado wa ma uli haqa bihima aro himbe gal haqikum billiya angana ho to ndankara anya ken sabuda ken taqewadi anyu gara ho to gonde ankara anyi me sabuda ken taqewadi andille me henya ken serenyani angara to gonda ankara am poko mundi de agana tin tarno gendi kebira henya ndi ikara karamo ko ankar lema awam poko mundi de angati tarno henya ambuange ma se dumunde yani de dumundi yani serenga di dukta na bada alla ga tanan dumundu mo be kinga na yana ga wandu kutana amra gun sawa bismillah ya ayyuha ya na ko malikanu yimbe tanga malikanu alla ni hegri ma guto mo be awilazun shidadun ison do men qotenni iriga mo qotenni kinga nda ko taga honda kendi kayndenge ka kuma ngutondi tigandenge ison do men kantenni intahinne bas alla ri taga ibutuyenni alla bangi kamati butuyenni ara taga honu be non wara alla qosenya kunyanga katayede kenya ni sagonga kenya li da kenya ni batiyenga ikum batiyenni me ani kenya ko adamare me min hostire no yiga hostire ngalla na mo be de ikun qabbatiye ni kenya alla ri taga kenya khane ma kyalida i hate malika banin pate aw kimba kando kengenam baka iro alla konne alla ligande kote be ga wi ma inna alla konne sampati gumanga tabane iguma hakabane a hangamo tanyere wudunu adamare me aw ken nyankangri di bate ma jahannama jupani iguma hakabane an no yankana yimbe ngure tanyere qaho kibrem alla ma mo wonde sir an andu munude anda ko nandani metla an ko renda an nyaki atanya golle ngade bismillah ya yemmu benu kunga kabrao ya seran kunna mal zurakinia lengi kotangare yani irwati yimbendi himbenu gamay du tanga imi koren tanga indari ke wakati kebe illu zurankini ke mo wani de allah tun kamal zurankini lengi hita kotanga إنما تجزون ما أنما يناغت ونهني آغني تنقل بسم الله يا يمو بينو كنغا تموني أن كنا نتوبي كتا الله تعالى توبيا كل غني توبي كل أو كنا تكاهرين نتوبي أي جاء توبون الإسلام نبدا
islam tubi ni ango junubu be nyana annan sagar halle alla tire tanna tubun qur'an de kinni maniya angana tinnimi sadi ntaga me nyana ndara ke wara yo am baga tandi kan kanu kudu de kene tubu kullema anga tan nimi sadi anga nimi si himbe di maasi kinna nyamma gari ndara ke wara ma jubba gari ntaga me nyana anna me nyana mani gari yambale tubu kulle tafsir gumu tampille adu diga musikya ko nadi nga so sagine kata ku diga moy agwando alla naga nimisi ndara ke wara ntaka menyana komen ta ke gawadi kibirin anyi mena kinya ga mundu ago sorno mo be ba tampille adu diga musikya dari nga na wolo ma asura sigi ku diga musikya kam kan tubu kulle بسم الله عسى ربكم أو سيني كمانا أغنى توب كلنيا أنا برون قندي أهو برون بقى مغنديني أنا غروني أرجن نغورني ورلقم ورنو أي تندا كانوري أدي جوا كوتان يري كي كوتان الله أنت النبي من يا وني نارو يمبني أنت يمونغا يا وني نارو يمبني كنيموغا توني kabba farisenga alla farinno kun nyammu noronunga awo terene I jonni awo terene aywa I tayni iwotini rabbana ya ukama wanyaga anno noronun timmandi wodangani makkata arjanna ba hinga ini rawari munafiqin noron kara qaro kun noro ay khadiga halli an diga noro munduno ni to kenga ko binna kuti ikumbangen tali Allah o qalluguti mandoda waghfir lana annan ghafar odangani ange Allah anyani la yananga wonni besumwa ko men tagilli ago Allah nyaga na waqatin su har ke waqati ka Allah nyaga kin Allah ko mun ta ko jini ko mu ganga mun dabaga serenga man no qosu Allah nyaga mun no qosu kinya sabun har arjanna rabbana walla nyaga himme ko Allah do komen na gagen komen ni kaman nyaga komen ta karni baki kaman ma mo da musul bismillah ya annabi mege angenna kafirun jihad tikanga ado munafiqun tinnenga annam baramato munafiqun ku akamma ti guhundenga ti begundenga munafiqi ayam bononta kahiringa munafiqin bonta kahiringa aw sallin da abata sumun da abata o da abata ngam bonta kahiringa be kahirin di qallin qur'ani aken di qallen tere islam on ko hangure bismillah adika furin do munafiqin sutta o dingranga genni jahannamay lagari no kombono genni jahannamay dakara Allah farna mu'min digranko ana kahirin karo munafiqin digranko bismillah Allah ta'ala bangani taliya yamundangani kunga kafiraun kenni nabillahi nuh ka umburekeya ala nabillahi luti ka kunyagari burekeya kuyagari mburu hillinya komu hilli yagumureda lilli ogu Allah komu ngasalihin ku komu suruni de andi binyumunyene kifarunya nga kuyaru hilli kuyaru bureni de fakhanatahuma ngati ku yagaru hilli da Allah ko musriku hilli jamba manidi dina nyene de dina jamba nyene kim palle annabi nyimmi yakema sangabada annabi nyimmi yakema sangabada jamba ni mani iri jamba dina de awgali nuhu yaken jamba nga adu de bidunko Allah ko musriku ngodum mu kunya na karaw gadisu mu kebe gandari wurondi ana swan kuma magaye yimbenga yimin kurai nga bugono himbe go aga dangi hakka nga bane dibe dungo nga to dum mukulli tirendi ganda indari kiyendi ana tidengirindi tire nga dangi hakka nu kara kiyendi bane iwatu no dum mukulli worni do no wara khari gana khari ikino inti kinni umata na ma mukke yangandi ko tasu ya hari ke takwa jamban ama tongundi
nuhu ga yaqe akan ke modi antaro nuhu batte ko tabani ari ñu baane xana ka haykede bismillah ولم يغنيا ali talige ko yimen maniya alla yimmeti ikomo siru ari qiri ikomu atingerangu komu ndangu komo siru ima harbane na anhuma baka ku yarum buru hilli magandini gille alla yangan qatenga harbane brake mingata am pakre to an korendi kebilenga kore kuma be ka korenga na kanya ken gaw nyana koy andan se ko sunya i madugi nyana alla sabunga alla wan seda qom nuhu qallemo qom lut qallemo ba kebilenga nyimi la garange nambiran qurandi otan na mari towa subhanan kunduga ngawo kontono ana konde ani be karna la gebidenga am misali ngono ken nabillahi lut nabillahi nuh be lagara an ken koni ga suro mo antar lut bagade antar nuh bagade an kore be ga ndabono ko min nabillahi nuh ya kendare me an yakke be ga ndabono ko min lut yakke antar bana sono lagara ay widu mo ko antar ginaga basandan se ko himbe mbara sorno timpawa bara sorno tinkina ndar bana sorno nda akine be ganda kondo hay be ganda kondo ka anda ho nyana kini talimuri tari bismillah ati lagara inati jaru ko hin dangani an kumpili lo yimbenni kapalu anuma وضرب الله مثلا الثالثا الله ورنك مبangani kengaw yemunya dangani kunga tongoni امرأة فرعون ati fir'auna ka gunyare kala kenga hayde kombonta fir'auna tiken allah yi andu kenna kam bangade qur'ana di sere allah ko kebe khallem konni naw qur'an di ala kamane ganga on kari kenni fir'auna qissa nu wona rudo khallem konni la kendi mo ke gantali ya gare be ka ganda suro an kina bonin ta honya nan ade dar bari nyana an kina bonon mo ma da fir'auna bakade ne ya gare be ka ganda suro aywa an kina bonin ta har bari nyana an Allah gara wa an kan ta har bana surno an kina burgala Allah gara bismillah ba ken to muni tim musa atwan di asiyat fir'auna da yangan qata na to ko sunya alla garu na an ngarde atan gege muninga ti pondinga akitum billi gege na gide ngara billi na ya ga boso kiyendi nan tlagarna sere waray himbe wa toro ndadai ga kenya ga ni kallege ya bismillah adi ayo birengene قالت ya gareke yangan qatem pakatati رب ati yang kama ابن لي nganya gan annakum be tagindangani annindini aljannadi ونجني alla da kasfu nyada da bangay nyada alla gara kombe be kini arjanna agar alla nyaga sisa ara wari na to awdunari yere agar ke ngari bani tora kedo tambiye kinya ya gala koy hankaduro ajan ninkisinni من فرعون gelle fir'auna وعمله ado agolle bureke toranga ونجني an ninkisinni gelle qonnunga awalimina kunga tunyundanga ومريم alla la nyin gilliga kisiyeni mani akenni akara na to dinan kamma karango ni wono ibn kisan kenti alla da ngarin den mutuna wala arjanna lagi yar fir'auna ya kagum harbana bunai khalas be ga wadi tunni be ga wadi alla lagari kine sugandina da kine be ga pasu kine suya
Allah ra yagindi o yummankenga Allah farsin sallallahu alaihi wasallam Allah wa sallam nabillahi isa ma maryama kengo kapaka ko kiyare khano kapi aljanna birambe akka gumpana khadija adu kallinga wome Allah farda ta khadija atinam ati angana diga an kapalle manguno annin kunyi nin kunyi dai ati Allah fare ando mi yaganin ge kaniya ati mai yagan kane to Allah dai Allah ri yagaru hillikininga maryama nabillahi isa ma aro asiyatu bintu muzahim fir'auna kagume aw riwaya ni wodi yagaru sikki e kulsum nabillahi musa akhi yagarebe Allah gara hiyo qur'ana Allah da ku yagaru sikki kini khadija ta da Allah bare adige da tumu duwa nyananda arna ya lenyu gitay arna nyaga nya khairiya kin arabun do qasina bir rafa'i wal banin kin nyaga do arna ya lahiyi arna ya lenyu gitay kin ora tutuki nanti ku kine bismillah wa maryam adin dalita ke anna maryam kana tabarinka adukenka ibnata imran ngani imran rin yarenga nabillahi isa ma التي keni yare atangani yaraguma فنفخنا obu imme anfutanni yare keni to sinninga alligi nabillahi isa ki yare tongunni كلمات ti ربه alla kelimanunga وكتابه adu alla kitabinga وكانت ki yagarinya lilibatan alla kelima ma kelimanu ashariyanu awa nabillahi isa min alla kelimani kitabu isa qalle ado awa nabillahi musa qalle ani alla batane kiyaraka arkikatiga ama yari ama jene asaw allai nan saka kitabunga nan saka haru ara yagarun nagatia konire hillo kini aran burun kabanga ikina suyem harbane surida bani kun tampi kina buren ka hana kallen ka bani kun ikina bunem harbane bonondia bani kemma yari ngaya yambala ko harbane bonde ya yambala ko tabini mani jene anda diga nanda de ya ma jene amara do Allah na ya garen jukunni ko an kina ga bono mo asiga lando Allah na abune kenta ho bakan Allah gara an kina ga suro mo an ga bono nanya kahiriya awa kine ga sun har bana sornanda an ga mane ya gane kinda jene ndiga nanda de nan pakna to andu Allah to an ka banga ganda ngar himbi anna dabari anda tan himbi to na to ya garen ni duwa ju ya garun nakati ya garun waju ndengi mi ya gari ganda ku ya garu siru hilli sere nan tangi ya garu buruku hilli khara mogonga angu kisi بسم الله سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي سورة الملك nanti kira suratu al-waqt tangandi sura kisindi sura awurni kamando qabru nyangan qaten naga aro lagara kotan kaniyu ina tadaga sura bego hujjandi ni ikkamanenda qabrundi ke sura digange biri afasamonta gondi ay woni sura nyugo qur'ana de tanji ke aya banene
akanjondi yugo la lagara kota na bugundi yimbendi na rondi aljanna di angama ken suratu ken tabaraka suranga ayu woni inda hure do qabrundi tirinda anunga ndari da tambange ke sura kamannati kadira no kota nay ani sikinge kamma nin qara kilenta ire inda digaro yunkolan bange yunkolan mutini kadira no kota nay ani tabaraka soran karna tinene nga nene ningi yongola yadi yo kebrenga arando hiqote naga kebra serebe ganda karna wuro anda khairi gabe kita o Allah farandiga mun tingewa munda tabaraka sora angari islamin su sondomendi angani mu'minanga angari an sondomendi na durusi ken la murenga anga maka taginga nan tungondi ti amadu mununga himbe ga wan no goni nan sawkinga bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi kama ne qairin nanjirinda biyadihi almulku marandem mo kama ne be lani yenni adike kama ne lani yanan yani onni be su magandini marande na ya magade Allah alladhi akenya ni kama ninga atagandi kallenga dunadi ngarinta warake kataga lakhra ma ar duna ngarinta kun taga kempalina kalletaga liyabluwakum ada kenya mun sauda kudaina aga jarabi aga dubane be aga surunta golleya inakin aga nakin tumena duna de wonda ngari o yimyo ko musrentu la gara kana ana ko musren ko sawn haqran don tu gilli ginde ko tana ganda kin garanta ko halle amen yana kun kunda tuna de ko tana kin garanta ko halle kin bal hinya mo bitike bismillah Allah taala ayani nindananga ayani qafarananga akenya kamaninga ataganni kamun nyiriya ni ya bippe bani do bani naga hamu kara sinya trenda bani ciyan ko to yin kimme ima bege me buten yuro menaga bismillah amanya gillilla to lemma ya ango kingalli arrahman tagandeni de anda kingalli de kiro kenta megtana anda kingalli at-tafawutu anda kingalli ke quraydo ke qurayda megtana ke kulur da megtana la kamuge haymani angana kamuge hay aka hinya bayina leri bani no gondi aro yilen tamani ka jago suganda wara kama kuluru suganda wara kama iwo me kitana anta diki yare anta diki bismillah qari al-basara atikedi tabane an yaren saga nikata kamunga yalli aw gilli bogo ya ango kingalli wal makutukuti anta kingalli de kem balle annan sage awati anya kuma karika takammun baginga ta hillandinga atau tamangallunga sage kataduya agiken durongani nan alhali ngallunga anakuti baka bote walle maka nan dinge koni Allah gati kammuke ahinu so me wutu ngiwa hayni mingara kulgu warina dikkiro kenda mekta ay angunya haydan da kengali kiyon kona gani Allah muriyenga ya ga bazun da surnude bas haju so en men ango himbe mun nanga dawari ya ga da kengali kamundi ento qore ni go no kuma mekta makulor ni go kamundi kendo kenda mekta ay kenda walli ki Allah raw bismillah ogo sura magandi kamunga kamu be gantin tamu nyenga odo kinyi oda sura magati awa quray bugunde sanunga oda kusanunya gullan dindanu ya shaytan dangani
أعتدنا عذاب oda السعير kimmo on kono dangi oda sayri imben teli shaytan dangani وعذاب جهنم jahannama yangan kadai kemu yemu dangani kunga kafira ti kamanga وبئس المصير lagar no kumbono kenganya jahannama إذا ألقوا birambe illa kafirin sirsiri imbenni سمعوا شهيقا ina aywa qaru qannemu ina qasa qannemu idangani وهي kengani ni imbe ngatafuru awarni تكاد anna kamun awotin dono تميز in kuti kuti butun sabu dangani abutun de bego kahir nungure aw koy nan boore كلما yimbe Allah wa sallam arake ko ni adi yimbe lara ko danga awarni bira kidi no tanyere wuyunu karabin kace wai karabin kati bane so tanyere wuyunu malika maga ila futun ila warni nga abutun debe go Allah konnumure ado hanga be ga wadi ke malika gabe awotlana sui na kaccu kusukutu ado malika bani bangang wali sadaga fakat ayo jom ko ni Allah ko muwa basana ke wuce gabe ke mankan su ka mantin adam mar men do dunna yabati an kum minni ha an kunna Allah butundi kundu ke wuce gabe ko daga hakata wallen kana Allah garunwa ke sabuda aw butunu Allah da ke sabuda aw tlana malika ni ko ni gongo sirma kita nga asu tonni kata wallahi kinga nanya jaman worono meri dade yo me monyo kono dade yo me legani dade manna sagandi Allah fare ala sagandi kamo Allah gara noro be kini aw ken noro nyana gemu نعم النار بالنور تخمد kore mo yimben galli yimben ni nyamuye ke malika gabe ke kacci gabe manna sagani Allah fare noro ko ni ke ko mi Allah da ku sallallahu alaihi wasallam malika to kunu ngade ku malika nu be agani magai banin su irawo munyendi muma su ko mande mutunu asu banin su irawo munyendi muma su ko mande mutunu na nyam go be gallida na siri gandai na mungo gandai na kara gandai asu Allah kuma na kene kun yimbe ngod abutunte butumbi akoy nan boore ando suni mi ngade bismillah kullama adbi wa birayde inda jamar gana siri awa yimbe ni kebe yimbe ma abba lengu ina kin jamatirni alam yatikum nadhirun nketi gongonda na marankunga inati malikan dangane naam tongunyene abati gongonda na loyi oku garangudu oku tikundangane amanya harbani Allah taala garakin yankanni oti dangane ankum manya ma kanda go sammindi yanqorenni oda kyakida de walma inantum illa fi dhal kabir kello ina malikan digame ankunda harun jabi kiyai ti Allah maharbani kuni jangu samde boy bismillah inda ke ko ibrahim be dungu nati malika nunda o ganyana o ga mukuna hamu o ga mukuna hakara yimme o kuma inyana bil lisairi dungu im hayga qire tinunga ka kempatin qire ndo sunna wala tahin hina manas
kebrenga ati munyon koyo adollati wo sayri dungonunda illa to Allah hinenga innal ladina كي وقتي يوقرني يسهلت من بالحقيقة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في حصال السير قرآن مودي نقع وما حقرأ عن هم من وقت وني إذا هم يمو ولا كن يمو إذا هم يحقرأ وما كن يحقرأ ورا الله كيتو كما تيمين لويني كان حقيقة مالي بسم الله innal ladina adi yammu benu kuma kanna ikama nyangan qadayenga haribani gande kume sultanu haribani interno Allah qosidi ikullen tanya nan idigamen tanya haribani qille makni de silanga lahum maghfiratun adi ghabar yammu kundangani ado baraji wi kabir kin qorengani tasirru qawlan kebi ago kemo woni jama qaraga sehen gundo magam bangandi taka digamenga Allah taala tuwana nyeni yisonno men no hosu ko mondenga ago kemo woni ko mo meyin Allah jamanni hille be suru digara kebil anmina haysade aga lunganda agundo aga lunganda abangandi am posre mam pobre tuganda na mono boy a honso kalama illa ka palu ni ke wati ono diga mun ko gundondi Muhammadu kamanganda mu ga wa konnada angunda futa ala ya'lam man yalli Muhammadu komenda yemmin duwa agara kentaga bala aw kentude konti taga hondo watu ati Muhammadu kamanga ayani mo dengai to agunni ayani ingana ni to agunni ala na'am tungin ya'lam man aw yemmintu agara kentaga anta yemmintu agara kentaga wa wal ma aw yemmintu agara kentaga bismillah huwa alladhi akinyani kamaninga aidan aramunya angu adamare mu dangani na khaja ga dangani ay ne manun jatine o dangani wona mu diga khaja o dangani kebire ngati angu adiga ga daga andre nyem gombongunni aga nyige nyem ngarjarenga sangenoko aw kata Allah taala arrahman qoli almuin taga na khaja anna so anna taga bobi gallanda anna lil andiga na sagante anna ampaju suro nyendi khadiga digara be gallanda ampaju ngono ko be diga war jare be go munye ke inda taga gada atu munye ngar jare kembi basiya kembal honda munye ma kinni majazi munye ni komini arba ni komini hay ga di atu munye ngar jare nda kumti basiya ya kharajiga bismillah amintum ebrenga ati yalli an kundun dinga wa anguru munye nga ampaju sura en sabuda ampani ngoro no kunga allara andi undanda angura ngorni aywa andi ganan sai wa ilahi nusu sanke na kata Allah ngana buankara anda kata Allah di mandini Allah hinai bele manna ma ango saga na ngo gagani ando ko kangimu ango sono ando ko ngemari ngani len so ni nga ko ni mo jilite sereso anna hure mutuna jomu to annaro jinni ando ko ngemari diga jon seri mo nyaay lonadi dabanu hilli sikina ga ko woni mara ngaya na sore ange mbwana no ko ni jinnanda wa ilayhi nushur ango bakan ga haji sui amba ka katamin Allah ni ne Allah hinne tibda ken Allah am pinni nanga am pa jun suronte nari aya no dinanda anda ko to ko tabani amundo usuna man hangi qaso bani amundo usuna man hangi angar haqqe be yen newyindi aro nemande anna ko saka mungi wa ilayhi nushur amintum yalli an gondun dinga uyawa kamaninga kamane be lani ngawa do kamun nagani amma ngunyen tumini ti angunga wahi ghayra hiya anna qusagara ngunyi anan yogo nyogo kibring aw kimo wadi anga Allah be ngunyen kamma Allah be lani nga kamundi
ngati garanti ngange magana nanti annan sagonya na Allah ko semburo ndi Allah munyin kama anta kanna magara nyang kan ni munye mure kuma gara himinya qaruna anta kanna ango kona Allah kuta dingira be amma hari ken ku yang kan wa khasafna bihi al-ardh wa bidarihi ila kanu kenga asemu Allah da ango sikin no ko be kama ana yang kan ditanga ila kengara diganta mo Allah dakinya ninki ila kanu Allah awara amintum man yalli an gundun dinga o kamnewa kamne be hanganga wa kamunni am nanti anda ko hanke ko cek e wayndana qini aga kamma fasata'lamuna kingandanya wajibi agana tui mogombe nge gongonde ngaw kamori honu dangi hanke nyalli ya ado ko cek o ceke besu togon sahandenga ngalling an togo amma togo am pawa togo adres complet ngai anda kan na kemi ni nama yang kata Allah nan ko cenda baran tora bal am bana khalli na warat ni kata am bani kemen dum ni na wa ka Allah bani yani da ko menan kanu Allah ango mosu kanu Allah بسم الله ولقد كذب الذين abati yamun garan kudu gilli aywa e kun kane gumma to dangin donga kamma woni kana nakiri yanga qata yokoten ganya kemmo godi anya kammo ado mo gobi ganga ba Allah anya kemmo yadi awalam yaraw yalli kum ma hindiya awak Allah lani yalli ya gente khare mo gotana di mani di kambi ho agaido kamunnaga iya gendai ani kampung bamba ana tlakari na riga ana bamba ana riga kini kampung iya genda kinga ma yumsikuhun ko onda kampung no putigitini imma gayre ma ganda arrahman kambe ke hene iya genda kinga angana kamun bai angana kampung ngari anda Allah lani yugo wari non dillari enke Allah da Allah Ta'ala basirun da Quran da nan yani shugosu ko hamanteng ni to kamundi tila ni nga intayire ni iwo gilli no ko be gallida iwo tawnu no ko be gallida kambe hono wono ani kampembe ala ken suwa mi nengo yola ko no kambe ngo garda kambe selu ndo hirgum bay kampembe hono kampini iwo tawnu kono kawno yu kampini inta taxnu ñedi minda jolo yite ñugoy minda taxnu yite ñugo ka hoy ñugo kam ngana ñanga seni da ngana seni inda yanga seni ko tasion ko tanga dewnu ñi ke so fa ndi kampembe bismillah awara man hadha alladhi amkin nadawma hada kin khabaru kanyemme banene huwa kenyemme kengani demandane an kundangani yansurukum lakum kin allazi slatunga kinga waga demana ken jundun ke khibarenga min dun arrahman kinga worono agadu arrahman naga tuddi kuni arabu kanni brisanta qore ora ga himbe nula ango sehne kundwa makanko ango ku arabu kanne menya kunni kunda ibina tawra hayrada tawna hayri o kuranta ke me konni o maya metu wa potentai anganda wutura na wutuni arabu kanne tabai potentai o ma me mugo o ma me wari oranda me konni haranga to o mina sehenyo ko saname la oranta amman hadha allazi huwa jundun lakum yansurukum min arrahman amman ay mutadawma hada na akhbarin alladhina badlu min hada lakum kin alladhi salatuna nadirni koni kebe gani demandane agada
tawo an kunde mana nallu agaru arrahman naga koni ke koni en hada o koni himbe go qurayni be kamon be wan kum maga a go tin kuma ga de mana man jama be ga wai nahnu jam'u muntasir i hayki koni ke himbe ga ani duko manni Allah ta go halli manni koni Rasulullah ade kafirin ummanya maganda imarasan dembani yani ibu sabana imarasan kumbala qurain kamma ili bati honu ikon don dabo a qurain kamma Rasulullah awara koni ke yemme be agawan kun warjawana arrahman da tigitindi warjawenga koni bori ni wangu mawati kenni warjawen kamma a hayde ngatorni kona kenga arrahman ga ni warjawen ya agara warjawen na akenni mani akenni koy ani do ko wala kunna ko himbe ga warjawen danta maganta arrahman bismillah bal awara kabirin qannun qata'u dundura unyani aro koro yimbanyadi afaman ngeti kamane mbe afaman ngeti aywa etagawombe aga terene gungwana gani iyagen kamma yalli kan kandandawa mak awa mayemme nyani aga terene nanyuro kan gungwana atren den gungunwa aw to qenni ya galla ken kamma kesrin den yi qarenya o terne sagondi tremo wonni kan ka tremo on sireni sikandadi himbe go terni tremo wonni fari kinya sireni kinya la yande bismillah ala siratin wa aw kulli maghanni kantalum dinni qul khabar ke hillandin di akan dinni o kebire ngambani ke khabaren ka kinwa ko ina kinni mani ahda kyan kandanda kin misali na kodi islamin do kahiri kon kandanta kon telemunta kon lahiyanta bismillah yaqul ya rasulullah ganandi akenya ni kamaninga ada kun taga injoba ada mukenya ango ada mare mudangani na sondo munya dangani na wal absar nangallu nya dangani wal afida na sondo munya dangani wannan logonda ago kin ku fana kuni ya ran ku fana tahubri hayni allah qasi koni taron ku fana ndaho gure muku allah ko se koni sonno min ku fana ndaho gure tawni sonno min allah haqendi aro tagonu paqen la kwani ku fande gadi a honna lo gonda wo kin ku fana to ya ren nema taron nema sonno min nema wana kira ho gure muku wana kira ho gure konni na kira hobure ngalli khosre me do no gondi hobure simmati meita ye wara yo ki burendi ta bismillah qul ya rasulullah nandi huwa alladhi arrahman yani kamanina ar ankum taga na wara munyindi iworna sagandi kata rahman tungaunga kibanda ko kafirun wadin islamin dangani mata hadal wa'du kisagan dinyana kambiri angun islamin gandai aw tundani digawliyo o sagane digawliyo o wundi qarawatin ko dasa qul ya rasulullah wadin dangani annama sagayeke wadin to agunga aw allah ta'ala ni annama nge malamin ngeni gongonda ne gongonde bangandenni ati birambe inda gwa saga yake wari aga tinto yambadi ngayem munya alla kum musnunu kunga kafira nampina inati malikan dangandanda ke yanga kata yani honga angkunganya au sika na genne
bayi malikan tan ndan ga agan sikana himbidi kani honga agan sikana di wal matad'una agan himbidi yontono nanti antanya na anda ko bana gawan yontono ahage bismillah قل ya rasulullah yang nanti dangani qarin khibari إن أهلكني anda nya alla gangi hawla min halaki abi yemmesu kunga tondi kapinga koy kinga lan kunda mo be kinga nanya yimew أو رحمنا magaro hinna yimme ko mi kinga ndala gada فمن nga gatirni ni arrahman kono kama okuti hinne na ya ma halaki na ya ma nga ngutirni kanyi me baneni يجير aga الكافرين kahiri kisini illi yanga qadaya kin toratni o sawndo arrahman ya anda himbinda gire kata komi akimunya hinni nga ma kin tanawa ma gangu ga kona ngungu sindi kona wakku aga himbinu kumbede kullan dahar bane da bismillah قل ya rasulullah ngen nandi dangani هو arrahmanu ini الرحمن akin huwa nge bati honga kinya to arrahmanu آمنا ogu to wonni arrahmanu yayi وتوكلنا odo yinu sembenni arrahman kama فستعلمون من wajibi awarni yemmendu هو kenyemme kingo sammi din kidam abangan dingan makan goju muhammad ta samuntenni ata awarni samuntentu an kundin gawarna to قل ya rasulullah ngin nandi dangani أرأيتم qarin khibari إن أصبح معكم aga jinganda illa kara غورا aga juho maga kawaibe فمن kanyemme baneni kenga warnai tijiya عين jibe aga waga dema dema na tay na ga tubni kenni koy rabbuna allah qur'an bariq aga jinga na kawa kulli ni jigina gai aga waga dema dema na tikina ma'in kingani fundi hoy ma'in kemulengani ma'in kingaro minni ma'in kingo fundi baka sen sun ma'in ila ke qarad dagaran qara yemin wala anji ngana ka ba kona jikinanga ati soli ari pikasi wala bas ilengani karne ayyakum bil hingi an soli mo de am pikasi mo de ngel ngel so wani ba qur'an na diga min koni baliq in asbaha ma'ukum adamare mindi an suhunu suka mande suhu be ga wanda suga ni jinga 100% miya filmiya ini ya on jembane adamare mi an suhun su butte harnene kunni horenga me yaga lemeni jinye asu anda munun ko asu ngina jinga in asbaha ma'akum ghawran kibla anji alla ga nanjin ka wandi koro jikin nanga ati golli nyambo yo ko mi jibe ga wa kenyi mirni yaga lemeni alla ya yaga lemeni ka wandi ya ngana aji ngana ka wa manyame na bali ni ke mureni alla wotini hadamar men sura kebirenga alla ti anya galle me iga da jinka wandi koro jilo na nya gendi nan an ho la parce que jibi wo hadamar men ni asuga ni jinga kini ya galle me azim sunna ñeni ngana ke karamode allah rabbuna
jinga kaba konan kunu ji Allahu rabbuna Allah farina ganda ke qara anda kinyeri akinya kun Allahu rabbuna Allah bi gano kamanga ando jinka wande ayana jiginu tumbale kinna nan tay no khuddan tanu turin dengini Allah farini jabu sirengini anyanyana karangindi salli ni kana anyanyana alaysa Allah bihakam alhakim awni bala wa ana ala dhalika min ash-shahid بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بمرادي بذلك الذي كنت أيوة قلبي سواء ما قلبي الله الموضوع صحيح أخبار قلبي كهي قوري يكوبي نهان قورنغني دين هنسي أجون كونغال لو دين هنسي قلبي ينهان أن هنان قورا هنسي أجون كون اللي هنسي كن قلبي يوكي أنا مرة بنقول لهم يوكي الله الحكيم يدي أنا مرة ما أمكن تسكهم بحاله كني جين أكجون كنا لغة من هنسي adam mari min ni gantanyan adam mari mi himbe mi halla gantan wani an huruni to ngon guren takeni o wonde gunti hangebe oxygen guren tarna aga antan ndron an huruni ko siki Allah hakim an na ku guren gabondi wonta so way gure be no yillendo sabin an na kello hangebe asor hankin takro jingure allogo qalbi an hannan qorad nan da haramar min no kesu gaya gure nan logasu an na bigo ngo tam do karawa ro kaso namba atunwa srebe goti ngo biga zana nyama kamesira su asrenga be ko sahan de su go kiti nda su sahiya ودنا وصرنا لسان دكاي ولا رسولنا تايي قلبي تغو قوري صبر الله كنتي بسم الله وما إكوناتي هونغا مالك نغو كن سهانا خير نبوني ما أنت كنين جابوني مني أنك مولمين ميا أنتورن ديغني تان كمان نيمان ديغان كمان أن كمان نيمان يان كمان نانيا عن بنيمنا أما ما كان قندي تان توري كنت بانا الله سراندا نانيا كيفارنا نانيا عن بنيمنا كوناتي ساهونga aro sahandara nanti anke matu Allah niyamanya nan kama Allah kunati himbe yamanya har sanga di henga man turunte abu kibdanga angen kallini hota nay bismillah wa inna la'ajran wa kuna qari nan di baraje gabewo ange mawlami dangane am baraje takutini ma sugati gilli tagandinga jope ho wonyana ho sire mawlami nan kan takinga abaraje gillangari ko hogani fo sire digamen no golle agandanya no ko anken takana barajen wa anken barajen takutini antanyimi har taga honu nakara daiman anken nasigeye daiman alla na gujinan kin kama keme ko ni taga hoda hina hibbe sumbana bismillah innaka wan kunati qalbinga adu qalbin saho anke mawlamin yade
خلق ango jukku kamundi عظيم ken kore nyinde akuna na kusikiya go Allah neman ni maturi anke baraje be ga wanda a kore ni de anta kuti wa anke ango jukku kamundi jukku be kore ni wa innaka la ala khulqin azim ke digam kutumo angana duna billi tagane nga joppe maga wonyi mene adam mare min do jinnan do malika do taga honsu ke go mana be kin arabu kanani tigande be kin arabu kanani nanti wona Allah faran tiga tay aran tanyi Allah faran tigande mun ni kembo ge no Allah imra himbe tiga digande be me digal logonde arti waawu ngalil fariqa andi inna ina qotondi na damiru lutina tokki innaka nan lanti la arti lamu ngari qotondi be ga wadi kunay be ga wadi ish'aru be ga wadi ishara be ga wadi Allah farimu nan lanti ala kyon weni na khulhu kyana nakringa jukko be go Allah farenga taga huntatu nan tlaqarenga mankuto bil azam azim jukko kore taga huntatu ko adi kore sure ar-rasul Allah sallallahu alaihi farenga kamundi wadi hulani jukunde hulani kore jukun no gondi ngaw jukun kamundi kiyongureni jukku sirun tanyo na dia jukku nyana commerce gendi nga aga koro mo jukku nga suro mo Allah yimina jukku ko na korondi adi suro yimi harsati Allah faringa suka mundi ikuna awa suka mundi angara jukku ango simene timmay nya gandai agaw abakan nagasi yayi na sanundi Allah di kuna Allah faringa ken suka mundi asu kiyongureni komeranta Allah farin magan kutono nan kinye akem banga kallan ka gondi komeranta Allah farin sinu nan di Allah farin takinya na amai kundu an takinya na amai kundu Allah anta kinya na akem banga an ho Allah farin gar hobure be tono akin kamundi kin kutumo wanga bani ya saura Allah farin jigande khairin kampanye awadi ga mun sire be abiga ni ketiga ti hari bayti tagande ya ike kanyu no wajibi ni kin kamanda bas Allah ratiga kidan Allah farin tiga Allah sire ndini sire be ni ketiga ti hari bayti tagande ike kanyu no wajibi ni kenda Allah faris sallallahu anda ko be kanyo lundi la ramu kusinde kiya sawni na wutu gilli na lawara Allah ko mu mehirni Allah farin tigande suge ma arabu kanne suge akken je mo gonsu adu digan sankante aho sirensu arabu kanne mbane he kanne Allah ko musurunga wadi ila Allah tigadi ango kanne sutu Allah ko musulunga wadi ila Allah tigadi na Allah faran tigadi ay meti aganda yin tigana kamarin dagaran karan ni koy mo be yahudu no nasara nga dagaran karan mo be annabi nyumu Allah harin yaninga Allah ko men yaninga Allah hara wondo Allah ko mawo koro ke maangoto nanyama yani kamati ni Allah kamata ka parlemaniga kamata remeniga kinni dagarangaraynga kem ballango hosre sutu akoti Allah fare mo kundu ango hobure sutu akoti Allah fare mo kundu anta kina kamba wattinto e mundu sabu nyugani ya tona tinto e mundu kata Allah oda soni kacce mundu himbe go kusindini Allah faran ti gandeni ay wuy
sallallahu alaihi wasallam ya sawi kenti gande qore ita Aisha radhiyallahu anha ikin Allah farin jukunyi mani ma Allah ga wa ko ni kunu agar himbe ga matu atikana khulquhu alquran خلاص digan depe digan dogon te Allah farin jukunyi qur'ana ya yani aga natana himbe nya ana kinya nya aga tana himbe to na kan to Rasulullah فستبصرون يا واجب يا رسول الله أنجمرنا ورين يغورنا ورين بأيكم المفتون أغدو باني بي تورون غو كينغ دي أنكن دي كون أغوري تورون جنتو إن ربك رسول الله كما هو أتيني أياني تواننا تيمنا يمي بيغا سانغو باكاي دينا كلني أنكما أياني تواننا تكاندا لغانداروما أواتو تورون يا رسول الله ما غارانغو يمكو يا مريم باتوني إذا نتا أنغان داريني يخنا داريني أكين يليدا أما كين دبر دارني مني na wari na tono darnin mani awana ma to gondi tay kinya liga ma kinya de rasulullah wala tuti ya rasulullah ganna ma ya marbatinya kuna nan yange besuya ani ara jaman kini ngakeda hono ki jamandi kun kinya kampanga awonni kundura ma kutongoni mankuto abi mankuto no bani hillo sikko nagato karago tumyeru sebu makabu ke kamane ke hana ke makabu ne ka bang maga digaro kembate rasulullah wala tuqi ya rasulullah mahabbati kuna nan yange besuya kengani awan kengani logonni danai nyogundana awati yagenga adu tinenenga amma sehenini abi yagenya na nyogundenya kini hamazinga aw ma sehenini ara kenta tawma yagenta taw mashayin tirana nyangi tinami ma uya bunun ninya na sirlo mena ga nasrun digalu usni kiyami kabandana nyange khairin dangani himbe ga wamaga ay khairin tadi ak gurbanen tarondo har ban raqi ya dante junubu yemme sondon qote wa kesu hallene jenareme awib kesu nukoy walid ibn mughira awdo kiyay walid ibn mughira aya ga yanga atimma amanyino atim muhammadu ramma kutunu kabbi kinda nga suti ndudi anabu kabundike bane agara ho ko ngewa suti ndudi be lagaru ati ba'da zalika kisudangi halle jenare menyani atimma mtake tundide kemda kamoni to ngun kinda minanyu kolangutu amati tonyin yuwa ma yan babadi in kan andakara na bureke be ga wono awra do hankinga an daga na be ga wono re an gelle an yan bawani daga na ke ndawari ken Allah haygara akka na warati di jenare mawu man sauda wasangaba di lasilinga masro aw senen da surmade beswatu jenem koni kembi di golle sire asenen ga asore kembi di sogoro sire anda senu senen sire hede
kiya sabuni awadi gamuni ti jenare men tarno arjanna kelle men tarno an kismaren tarno akogoringen tarno akon demo ga lagara kota jenare mu allawi iwundini lagara kota ni yakomi sanun punundo gijin paru akon demo yumatonun tagilli go khairidi na to jeni masankidi aro jenare me ngana gabo awa kebirenga atinto yanga kata inna be suko mandel logo ikrimatu wa konni jenare me ngana gabo kebira kamemo korono bonen sere Allah subhanahu wa ta'ala ama ke me ko sere suda hal fir'auna nan juku buren jate maksegu nan tlaqari nan yimme ko angan himbeya hal fir'auna ama kada ina sawiya ke yuda Allah farin toro ango tora sudu aw yarndo Allah farin balle Allah falam qati la ilaha illallah agana kisi ati la ilaha illallah ana taqikita kama ko garandingin kama ko turundingin kama ko gijan katanangin kama ko kurotindanangin aw kirana da halle aw surum Allah da halle aw surum Allah do dibinga Allah gara ko mo beta basha'in bin amin magan sehinde anda Allah faran to wali konni anda islamin to wali konni namima godron garen sa ko surum ta kitran qote serbure aywa amna ko mun po serentoro a ko mun kamanga antam po to kono de e anyu gore nga dibendi wakati kebe akoni kem pagati ti ampiti halale ya kemburende ini kiwa ko ina halala o har islama on kani ayati gantini yenare mawu har islama on kani abbe gonteni o kebda o kemoni woda khara ti wulunda arjanna kita ila tokido Allah ko muslimu oda qara kingindo hududanundo nyewundo gidunda arjanna kita ila tokido Allah ko muslimu yo koni du mogoto ni halaliya ni genereme konatu amma bana rawatu Allah adamma to kendi on do habre to Allah ko musum kendi on to do Allah ko musum batte ke qalle manna bonda ma aga bara Allah ko musum ho lamin aga to kinda batte Allah nya suturu debra on to ki Allah ko musum Allah walnu Allah ko ngoro on besiya oni qanu oni daro kendi islam ko no ganda kenya honnan sila ko be ko Allah di agara honurondi na to hari indarno aljanna di harundo wulu ado gidu o ko be ga adamare menga o ganda ya islamiya nan tokido Allah ko musliman ni kanuni daro magaro to kono wala ke bane sabuda hakrante nga wajibi ni du kama in tokido shekhu yugo ina shekhu yugo ina ken karle mai ke bane sabuda harundo wulungar arjanna kitaru Allah ko muslim tarle ma gombati armare men ka ganda toki bate na ni kharle mai suray be go Allah di anya islamiya kem palle anyi kharle mai ma Allah garan to ko dumunde yani de ya sawara dumunde Allah to da ona o dumundu ona o dumundu sabu aho sire ayuwani islami annan toki do Allah ko muslim go bate anda kini yang karam boy anda kanu Allah sabuda anda daru Allah sabuda sure be go Allah di arang ngani jangal limi Allah dan duru to ko de tan duru to
bismillah إن كان ati manna wara kisuya himbe gara wara ata kenya ذا مال na gure gore dungeya وبنين ado lenyu on gaben dungeya at kenya wara ken Allah na gure gaben kinai makka gure gumu an ganda ya jatene aga manya hananga amina hillandinga arre nugu Allah lenyu kinai agabe a wannan mudassiruli are mun ganin hakka beya kin warne kata kan insha Allah bismillah إذا تتلى آياتنا wa innahu ayanu qara kai waya awatin asatirul awwalin hananun dangamani ne فاسمه kebrenga aganda ki gotu makkan ko mo gara tagmanja على الخرطوم nugumburan kamma إنا kiga koni be suri taron suri ni ya ga suri Allah sirin go koni tawo makka kunu ti Allah faren na maga batu na duran ta gumanca awa himme ga to kenda to himme ga matu kara diga mi ga to ando wonde de o worna ta gumanca inu on karen kamma ato ke mo woni badri koda ka handa giti no wonin kamma akuti aga saha anya dimanga kama aslun to simina gillina muhammadu to makka sanasimuhu ala alqurti jahilu kayya besurat besu ariwun kutena awratinu akutundu Allah serende aw kaman surunde ngam ko ga katima wala miliya Allah faran ko hi Allah ma min al mustasniyat an ko ga kati Allah faran ba ne ke birin ani aw bakado bamburina bismillah إنا yani awre ani an gaba himbenya na buri gabe len gabe neman yani ani an gaba Allah ku fana ga makin da bari maji oko tunganga ko dan makan gon jarabi ko momme o gadan na ko dungonu jarabi ke monga birenyani na ko dungonu kuna iti ma o gada onna o mpata aywa soban baadinga ولا يستثنون hari mati insha Allah kuna wallahi kuma ni soba ora hata فتاب طائف adim aywa masiba rawangani na ko ki kamani ni nangiran kamanga na subi urondi وهم kendani kunga na imuna iwo kangane فأصبحت na ko nyilla kara anya koy كالصريم vitamin ne ko qallinga nanya koy biti kon ko uroni nambi na gas nambi ne nyede فتنادوا adi hay gara me gangu so wan pagatinga kuyani me wundi kannenga ka hurute kata ga soran ka hurute kata ga soran aganda ikutundari adiga watin kinyede an kummati raho ndiga de فانطلقوا adi hay ga giri yo kamana ndiga وهم idiga ndenga yo me gundalle magonu ألا يدخلن o giri wati sorode miskinin tarino lengi alaykum aga kamma bas o giri wati kebe miskinin tarno kamma babu وغدوا basida i hayga hurute على حرد nagam ala haradin alqadirina قادرين i mila simma la niyanu niya ala haradin miskinun kumande maga i mila simma ora worno miskinun di warjagen naga kyani hurte sabuma hurte bismillah allah tibramme iga kinye iga naqon bindengari i meti medangari ogun otunude ke do guna ogede e daro ne lo buire na suwari ay otunu kilende ya ko me wogiri uron ni kenya batene بل allah jawara نحن iti qari awara ogun محرومون birambe iga dankana go nanti kyani iti kembede allah do ko mo war yaguma o horo muslimin di qallen naga allah do kana ko mo qallen kuni sarway isro sikani iwo habe
Allah na ko kini hawai ho go na ko ndi kimmi ngari aw nyana kempan su suro indi aw gilli haben suron taguma andai hatene wakati kebe tare miskinen suworni aw tin hatan danunda aganda dangi himbe na to agama hata kama sabi kinga khari ken miskinen qalle aw tin dangani ande ke yitenga na iramen baya wure mana wure ko sina jigiji himbe ga mai iramen no gonde kama kin kuna waradi ko ken miskinen qalle aganda jurum no kube na qoro aqoro bati kama suqrandi hin miskinu qalle albayda miskinu muhimbe tanakedi akabeni haben bire kundu sine zo kapi maka bira kebe haben ga fadi lemu ila me wari haben fadi sine ito ha wani bununi nana nyi agani mo gobe nyana umma kenya de akimba ne anyi uku suro siki onda kalle ke minya na o kran do wurede ayo ko qoren asembu hinya maka ko tugune kenda to wondi ayo ko nanu gendi ayo aga ti kunno kemballe ko onya atoko ba kalle ke mo ngade ko tugune do qore tanta to kay ayo taga ti kunno birambe ga sunan ta kinye wuro mi ni gara me wari so ba hananga on to ko hutte digana onda hutte o worni o tilana na to ima buasera ana muy kunna li hatande watina inde de kinga yotla gilla wuro hana yille iga diga so ba hananga ila me wundi wondi ga lengi koni ay sandar no kam mo jangaro hona bu ikina nga wurondi Allah ra subbi na ya wasna bine kuno kuma tunu daru ne le ko bugure ni garatu nan ti matunu Allah yana hikniya iti anya gollenga Allah do kuma war jamu koy mo be o gara miskunun kuma Allah ko da ke masala ya saga noda har marme na koy husri ana hokka pasre maka nami haga al mushahadat nami haga hubren sabuda nami nogollo ni hubren sabuda anta husre sarande daiman Allah kunni wala yahuddun ala ta'am al miskin inta mi walla husrenga asere ni wona anta husrenya ha ati gande mbi am bon dagen gay anta hosre nyana imini hosre nyana kana anti wallay anni dia kharakera khawara angu ni ya gello noyi angu yen sigi ga wotor angi nek haymani akka manin buten tamburna abadan anni me magaya nan lagarna mo ko serunda na mo wari wuri himbe gay walla hubri nyayinga ayi walla kitran kota mo ayi walla bakhila mo sere suma nyahina am pajunga so andana Qur'an ni Allah farani matuma na honsu akono da honsu da hoto ko halle o bone go himbe da wasu kono da o khairin go himbe da wasu kono da maga so amma bone ngara sarumule bismillah ala awsadhum igara ke go wat kebe I hosrenti yallinge ma koli aga da min wa agara ko ngema to maganya na ko ni suma ka hubule ke huburu ko ngabo atinda to halle atinga ma ka wada onya to ko ba halle ke ya la tusabbihu kibrenga agan ta qosaga tubi kata allai qalu kinga ya wati kebe alla di ligiti hinayga isuko mandende subhana rabbina sinna kaman dangani janga o munya walimin arudu torode ugata miskin tonya jara jaja oro imetoro aqbala ba'duhum itubi khalasiya iyimme idu awahonu jongoyi awayugonuma go mejira gini awa hulani anyana kode ngegara ko ange mato na nyawa iyo ngon to na ngange mo hulana ko iyo ngara bane manye
hubresu halle kundu hubresu yon ganna ya dunari yere kennan pasu bali ala ran halle ya bure bismillah قالوا kebrenga illa gari iti ya waylana o halaki yemboni mo o ku janga o kunya o ta'ina o dagaran karade tumuni bone nga ka na min no gollo nda kanema o dagaran karade عسى ربنا iti awosino kamanga akamanno harawo o ikin gam pasamunda dinan na wa bindegi o ku kannanu ya katta o kamanga o kemodi iga tubi itubun qura ikhlasiyen qura Allah subhanahu wa ta'ala ara harago ho himbe gam pasay na o kemodi ho buram bureni ga tubun sureni de komi gandai ango kunu manga bonda ke me atubu la khawmi dem bayanda ambu ne ngana himbe bonundanga anga na tubi nan sai kata Allah khalasi ngana nasro koy ku kalle ke mo Allah na ho sagma himbe gam pasay ngana ku qirati junubunga i meda me jaragi hubre kedi i me qari ila idu begu kem palle ila Allah gigi yani ima gigiran kuti ima alla nyaga en tono ima junubu ma taw kingeni me jarage ge kingeni me bewoyenga fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamu ima me dari kem palle ima taw junubun kamma ya waylana inna kunna ta'in yani abuna tubu sirem mo nya ko da tubu khalasinde angana Allah kutaga bono mo kusaga tubi lawla tusabbihun subhana rabbina inna kunna zalimin itubi iqiri kim palle imam me dani siruni gono aka pan ho guri nya hara ganda tubi awo me dani da imam me dani kim palle imam dunya kama kim palle imam giran kuti asa rabbuna an yubaddilana khairan minha kini tubu sire mo ko men so tubu nganda qura kundu andani andu gunda ho gondanga ma Allah gara sofi bismillah al azab adilla ra yanga ngadainga aw kemo yani wala yani azab sire dangani angando ya mariyan sori makanko adu kuntana wake ko da makka himbe gono na me haga na me gonfle Allah faran ko na wonda hubure dangani awanduna hajum bondinde kebira angana sagere halle haji mo sorno ganga masaga haji mo bononde wa ko ne junubu aw serenduna haji mo dinin kilama ke lagare alla ko mun tunyamunde aw serenduna haji mo dinin kilama ke lagare bismillah wala azab la alla garanya ngadainga kinyan qora aduna kallenga law kanu iganyana igo kentu ini kanna kenga parce que duna khalli angana sage bre asosro la gara ka sage entadi ya sawra la gara khallina qura bismillah inna jannatin anna dunni ma arjanna ganu muttaqina komu dangani garidu tanga hilla kapenga inna rabbihim ikamanni afana ja'alul muslimin yalli ona islaminunya wa min kahirinu akuyendi lagara ona kinyawa malakum manna ngundangani makka mogombe ago kinkitini wa yitiniya o ganda wundi kuma aga ko ni mogobe aga to honso wundi o ganda wundi o kallu musagino Allah dikinya na kabo anna silami do kahirinya bani Allah kuyendi lagara kenni mani kiten dambe kebera hungumen sagonya keda qosinya kunko en tabana hum memade bismillah am lakum kitabun innati kinyanya na Allah faare tirndi tiyalli kitabin yugo yanka ikunda ngani wa tadrusuna ikunga qarana ken kitabin nogondi inna lakum nandi honya na an hon tigi yana an hunda ngani ago ken sugandini la khara ken kitabe wi magawa nandi sugandi hon tigi kinyan kindiya am lakum aymanun ken tan
mallahi dunya ni kundangani wa kenga o ko magandini akiyandenga kota tambanga na hullengi mallaga kota nandi kun sagon ngida idugandendi bandesu kella hidu Allah naga la kinta bismillah nandi hon tigi wan kundangani aw kenkitini kella hidu dagaru Allah naga de سألهم رسول الله يترني أيهم يليكم ما كان go kan dubaneni زعيم kengani sankawuta nanga ذلك ida awati kenga kona makka himbe gotini ke sankawu ike wawutuni la gara iqallumu kinniya isagongida isugandi hingida kona makka himbe gotini yaho ikeni ken garantinga ido Allah na kona itirni ken serenda bismillah أم لهم شركاء ما يلي كفلم من ينيكم مغوا فليأتوا كبرين هيلي بشركائهم كفلم كل يعني الله كفلم بينو يمغا كندو الله غرهين دبر دومي كبرين إدو كنا لكينغا يمغا إن كانوا إندني تمدو يا الله تنبتو ين إدو كنا لكنا سانكاو متو كنا ديهو لا غركيو كمغا واكين يو بتانو يوم angenna kota simma يكشف iga bangandini ساق bakka karankaram maga lagara kotan to goy wani kinga yomul kasfi anis saq ويدعون sinne ken ko dangade arabu kandi arabu mo ki konni ko takote konni kinya arabu rebe ane golini nganda anu sitni anda foto nandangi anda anduru ni kitunga homa meya anda kinya kambanga tak sauba an sak kyon gonna kambanya de aha ke pati ango irame ango to ko ni mosri ke ngangi nango himbe ke mbiyo ko de aywa ke wala gara kota hinga na koto ango angunun to ko ni mankara hanga angara garam goni mo wede ango ni lengini kota kote wal makini gulle kote bolla gara kotan ka an koto ko yake mo ni kemure ni anda ganen siti anna ngram to ko ni anna ngunon to ko ni na gulle kote nya kibila ken kotanga an to kan suturan la duna dangi manna ganen siti ken kotanga ngunon to ko ni rawnu kota kote gajan kota wa kalli ga toya adike kodanga ويدعون كيف وتنا وتغون باللي إلى السجود كالتسجودين ولا يستطيعون كيف وتنا تكاهري لن تسجود دي أن كبرنا السجود نار دي كم بقوته بهيننا يسوبينا أو مكران كران غو بكايرا يموري كم وتنا يقول كمونا سجود كم وتنا ما سجود أنت دعيني دي وكاهرين كران تسجود كم وتنا كبرنا السجود يري ملينجانا سجود ولا غير قطعنا سجود بسم الله خاشعة يقودنا كافرين إياهم ما ينقدني ترهقهم إياه سرنا السقم أن يغي الله داود يغي اللي كنا نهوسيا بسرنا السقم عندي يغي ورقري عندي يغي متونو ناسين دكمون يغي أويبه جماعة سجوني بسم الله فرحقهم ذلا لغن داهم يقفارني وقد كانوا من كينكينيا لا غدا قدان سجود بلاغو لا غدا قدا ياغم مغا انغران دان ياغم متنو لغن داهم دام بانين سويا من كينكينيا ati himbe gara kينكينيا inya dunadi يدعون inya qilli katta sujudi yenga kendani kunga harbanti
itandi kitendi hakaren sirenni mi sirenni hakaren kisindeni ho ontiya yo balla imda kinya na kikin ya la imda sire salli de hin so be ni salli nga so la gara shi ho ke ne kutenga salli nga ma timme akutem bo ho se henda kini bismillah وذرني يا رسول الله الله في الله عديم بين تون من لو يمون تومي إذا كارم كتو بهذا الحديث كده كامي الله فاري عندي تومي الله فاري عندي تكبو كمين لو الله نغا أمو هلاكين ده الله هيك الله فارندا لا غرا كوتا عندي دكو بين ما الله خلاري بين أن عندي تومي Allah fare sallallahu Allah ga tan himiya kenya Allah fare la garan tira khairo Allah bi sallim balina ay sire be ga hidda Qur'an hi tumuya la gara ko da Allah tira khairo no kendo Allah na sallim bali Qur'an hi tumuya Allah tira khairo Allah fare ta kan Allah bismillah sana sajrajuhum tin qadunadi Allah fare mingari mulli liga mo gombe iganta kendo ati mingara kenya takko sagana iriga gorede ngenta sallimi qur'ana hitowi munya ko tin bismillah atinga wodugundi ni idangani ya Allah taala dabarenga asembe dennide لا يطاق لا يحول ولا يزال مهير كتنية هير بإيمو دغاني ورانا غنني كم كوتانا أنا دغارو حلي أولي غنا أنا سجي أولي غنا أنا دغارو كاني أولي غنا يا الله هي أنا كاهري سلم بالي قرآن هذي تمويا ngali غنا هن من غران كذا تندور كاني وقت كي nganda liga andat lana de andat la hon so sorna magana su gabondi adu kem koni an ga wana mani sara anna hanan kita hon su Allah ya nan kita hon su ga badan kenda yana aho hon darna anha aho hon Allah ya ni okay yo qurain kam kahi burensu munaha burensu aso kundo nan sagon kita na gabondi nga ho hondar nan tumandi aho hondar nyan saboy bismillah am tas'aluhum ajran makan ko ibaramo ke qur'ani ibaramo ganken on titre ni hoy woni ginde kenya gani be hakaran den dabbal la qur'ani na yikin tadi de number Allah fare na yikin tadi kengan tariqa ke bido imina hayde kunugum pakaren timantini bismillah am tazalhum ngeti ya rasulullah angen nam makan kontirni yawa musonga ke sabu dan makan konga iga koto ken tambunden sabuda angen tokotini qarahwa kini annako ke besuna ke kini la ken tambonga gabo himbe no ke sabura digayen koto kunda teringande koto kunda tungunden koto kunda kini kenya nyana ay kemmanya kenganta himbe di kemme hosre mananga tarno kendi hubbunen tadi bismillah am innahum la mahim gunten to aguna makan ko magawa ikunga igawi diga mun sahana kendi kuma hoygotu nan qaso kitabe ni wo yanke yawa malika murni yawa ido Allah wo sehenewa yo kenga he malika murnan kenga Allah ti angenta kemme to kenta yana angenta komena bara Allah tinga lakin kama ko ide bismillah rasulullah kin bi sabari an kaman ki kenda binal an kaman da awon kinni ya sabari ke kaman koni an pata duron da bakade
na kimi kanda Allah sabuda Allah timo ko nan gawti ni jahanati kibra Allah faare sabari katabla yam wobe bismillah ولا تكن ya rasulullah ngin namanya صاحب الهوت ko nyere nyuwode kin ko Yunus ma qoroti ma Yunus sere bismillah adi birenyani nyere nyuwonga gangundi kamanga kenda ni nyere nyuwonga ahabuti sununga na to nyere nogondi لولا أن الله قاموا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله تقول لي قامبي تداركه نعمة النعمة غران يغن يقول لي اللي كمان إنيا سرين بكا يغن نغني ناورا ونكان تني ناني أكينا أجراني أبيض دي أقول لي بيوكم يفكم أنا ديغا أنك ما دوغاندا كبرنا aran gendi gay kibra Allah fare lusunun tangi ke sabura ira hosunya Allah fare amadiga amakam ma Allah go dungina da wat kibe ndungana anan diga madina hamad nan golli tahana di tahilla sahaban diga nan no paga aw tangi dina na lusunun hana da nya Allah ti Allah fare ma nya gunu wani kiya go kome an na Allah sori nan bugu jukun no wandi sagi katanga mangade ngana sagi o su ko hamande zannun o sun zannun ya al ibad kulluhu zannun o su ko mi beonde o su korotana o su nyongaral ligana o su junubu yemme o su jukko bonana kulluna zannun ya rab kibirama jabin doda annan pinnoyi anno wara nan ka hoya angara kebe Yunus dangani anna kebe nyoda at-tadaruk bil na oliwti nemanga al-ijtibaa na osugandi na onya Allah ko musulma kim palle ko me la hawla wala quwwa kulluna zannun Allah kana agara himbe Yunus ala anda kebe ko me da bane ho ndan toro bismillah فاجتباه ربه adi yoni zakam anda sugandi nanya ande nyimmenga جعله aranya gilli ko musulma kome sagi kata Allah daim bismillah وإن يكاد الذين adi ayo yemun dindo kunga kafirahu يلقونك kusabura inanke awal وإن يكاد الذين يكاد الذين adi yemun dindo كفروا kunga kafirahu inanke skenundi tiyawa nandri kesandi tiyawa makka kahirun نجامني أبا مدينة يهوديا بني قريظة يهوديا يعني الذين كفروا الله فرنو كاير سكرا مني أسوكهم أنتي يو كويني ياوني ناموتو أنترين دي يو كوينا كنون دي ياون من زودا لما برمي سمعوا الذكر إذا القرآن هم كن كيمو كسونو كاهرون نسا كاهرين دمبسو كما لوني ده ke sawra angembe garito qur'ana ge yo koy nan mututi yawo ويقولون iwotini tira kunga إنه ke yugo لمجنون turunde وما هو alla de qur'an kamanya إلا ma ganda ذكر wajun de nyene de للعالمين takahon su ko man janna al alam kullu ma su allah qur'ana takahon su wajun de asu qur'ana qonni mo koyna qur'ana aga kini serebiya yo koyna awtuti ya rek hasida umma wa kunni raqeni ti turndi alla qatama turdi alla ni man dankam
Allah bare Allah sallam ila hunsungi siruni wono arabu nondi ya gabru men ya qabla su Allah imani taga ni nyakem modi indaka ba himbe bane Allah kem palakin inda munana nya iwi du dulundi bitoski inta yigene isagoya inta minni isagoya kenga na timme iwa munana himbe halaki iwura sigi kan nan kawai ke haram pare ni koy ke sure ni koy amma to kinya dakabana kenni kenni min danya de arabu ni al ayn qad yaqulu li jamal al qidra wa li bashar al qabra tiyare mun jogo mel no ginen parce que an no here nyaw jibi awsrel lo no qabru ni yaabule to ngel Allah honda tagana kun qawa qarna na sabun da bari to komi Allah randa taga anje ganta tan duri to aslama o mo to do yimin husu atanga na himbe waranga na kawai annan kusaki masha Allah amana kin kon banani to yalla wanni mantani anta amma ngata bin duri ngo bonon dini wal manda karana rin duri ken woni ken ngure on hen woni tindin hen himbe yawo nga awindi ntatu nganda kawa himbe yawo bonu na to ntatu mira tanga na himbe wori agra Allah lungo bani amotni masha Allah amana kinya bani ginne aga wandi anta ken to no hadi awrini himbe galli Allah ra hay garanya kenye boy amma to kesro mira sereni ra kan do min hinga masha Allah ginda ga wandi angana kawa himbe antanto parce que honi gandi hosrem ko yanga anga makawai yime maga andi hasida bo angana yi honu ganda kawa an hosrenga igama masha Allah ko nan gay awbon bo kebrenga bro anna kisi putu mandenga anna kisi bunun denga anna Allah kan dum ni masha Allah ya abure to nyande ke sawuni serebe gani hakarato tangani sorna ko hilli rabbil nas rabbil falaq nan to ga qarna salle su halle ango kisini kudi menu suya anda serebe kita asari tayni gono angana to hulani ya ga burini ay mena jimutu ni kitun yanki ni ya galakan yanki awan na ira men muri yanki jikedi na kini honda bebe aya burin gara ken kita anya daba yo anya adamare me yo anyan kita ti Allah dungenga awla khayana ki aya ke mi ga ke sawara ko lisa wa in yakadu alladhina ke katta sura kella garuma kini mi kan asare aya rusikan na saha woni yitebe dati hoye moyri tegme ko na kelladi wadi yitin kulle wona tegme mati moyri na kelladi ya abure nan kita awasa handi angane yankene ya abure tan kita بسم الله الرحمن الرحيم الهاقة التي قناتي أيوة تمندين دانا ما الهاقة رسول مني تمندين دانا أتم تيمني أو كما غنيا نندانجي أتم موبرون نغا كني منيا لا غرق وطن تقول الحاق الحاق حق دين دانا تمندين دانا أو تمسو بانغاندي na hakan su sagi kamanga na jaragi gumen su jaragi
نعرف تنطقون جواني الحق نكونتي وما أدراك يا رسول الله من أنت إنني من نساء من دانا كذبت ثمود كبرنا أولا أنت من أنت إنني الله ناتو دانا أدي سمود رانكون غارانكونو أرو آدي رانكون غارانكونو تكسا كونكون داني أتون كون كي القارئة بس أو سندم كونكونو تي كمينا بيسو كنا واتي يوكل الله ركوتا الله فارس نمبل تكهون سو كنا بيسو والقارئة كنا تقول بسم الله فأما لا ثمود كمين السمزان كونو أدران كونو غاران كونو تاي مكان كو خراترين غادي همبي غادي كتا خراكم غولي كيمي ما كتا أما سمزان كونو إلى كل غني هلاكي طاغية timman kan dagaran karantenga mankan e bega dangi mankan pakenga e na mankan mugu bani an so ndomen puti kinne ke hakenga de wakinya ni kita amma adun wa ta'adran konga fa uliku ya kulli gani halaki ki hankeya hanke bi qannen tenni kanne aw seren taron karan atiyatin asimben taun dagara ayyadan tenni adran ko sembe ni de idarangi leni de ngaki hanke dangi hakenga bismillah سخرها allah ki hangandam be qaja adran ko kamma وليال aw uruniriyai aru kiyusengi nawdu araban kota shawwal lagaru mulil lagaru bangi kata ami araban ru bismillah خصوما adi anya hangeya atoki meya nan dawo sigi gembe de agara nyunda kama mowe ki hakke no wonde wuru nyeri aro ki segi awa kama kem wori atara makuti ahle masigi hasumu aram kanni watenga nan kita araw mun jarani mo nyu wani biya dinde parce que no kutay siru ini i wateni tawini kebira waten sare ni himbe gara waranga na ho warai himbe gara na ne wonta ke ami waten su sare ke e kum wate i tayni ni tawini na ngatuni kebira manin tawini yimbe ya sawar i jarne ko ngati hotel wa hasum yani angana waten biyati anu ne ngana bu garanga biyadi na kari na biyadi kari ne biyadi den tokai tiya to al hasib maga nyeme andara kawal yo kento ago alla gati wate be gari kita ora ke hankendam be ya wariya annati sembentenni iddarenni igillenni yaho anga nabiyad ni ngaranga tenga gawani mana mo gobede ora ki hankia ora diya maga winyo kalimatun wajiza bismillah fatran qawma adam wasiruku ngalli yawa iqenu dengo hangeke no gondi ikarante كأنه idarono ngillo mo amotini adran gonga tamaroti unyani ayun golanga yire bakay فهل من باقي ngeti yalle kutte wa adran gondi wa ikute mo minna la yo kebir angum makango ga angum tuguna ne limane aywa adi kanda Allah farim bakade tibda kasbar bismillah وجاء فرعون adi fir'aun qarin ومن علي مبين قبله كينغو فرعون كان ناودو ادي كذا فرعون عقبني ونوا قرنا ومن قبله ابهم من فرعون تنادا والمؤتفكة ادي دبي كوباندونغا بالخاطئة ايوا عركون او كون قرت منيا قرت جنوبنا الى هارون كدا فعصوا
ati kusuka manto ikutanni رسول ربهم ikaman parunga فأخذهم ikamandiriga ligandeya عافية adagaran karandenga ama hinne ko hoy angani mogobe awal liganati mogoy anganta kesima إنا adi ogotunganga birambe الماء ati nuhu kallinya kamo birambe ogara jingari gana dagaran karanni paske nuhu ji akanya taghiya tagalima nuhu ji asege honsu kama hogani ho wurginte nuhu ji sega kamundi angilo momo hamalina kom kem pagatinga orang kumutu yani aga haban nuhu ado aga bugul aw himbendi oda gawtu في الجارية ho wurunte gadi de kenni mane hure لنجعلها ko sabura ona ke gollenya an kundangani wajunneya وتأيها أذن ana to taroni واعية kingani tangandane ani oy ma konni hulanda ngen golle ana to tarodi فإذا ken bi نفخ golle sredi kingani konni gem ti sredi oda kenya nu serunga nan kumutu ho wuruntan ne kidi oda kenya man sabura ana to tarodi tangunde na to akaw tarodi bismillah فإذا نفخ lilni birambe inda futanni butunni futanniya futanni bane وهملت الأرض kem pakatinga ina munye murugi والجبال ina awaken godanga gidunga فدكتا ina imonyongo neya monongonde bane kini futanni hanan kotanga makan kon kenta sakitu won oso kala oso gilli فيومئذ atike kodanga وقعت الواقعة nyampo ke o nyana koy ken lagara kotanga وانشقت السماء kamunga bore فهي ati kamunga ke kotanga Allah hundinya ni wati kamunga bore ni an kunti kamun ci yan koten ni naam ke kotanga ati ayani wardatan kadihad ati ayani watamuru samaa'u mawran ati yere ken kotanga wahiya Allah hundinya ni aw nyana ko hate mosindi bismillah والملك ati malikanunga على أرجائها kebrenga iwodo kamun tatunga ويعمل ثمانية seguna ligindi an kaman la singa وهم kungo awa taghon kutundo kamun naga يومئذ ke kotanga lagara kotanga يومئذ ati ke kotanga توردون ina an kumballi awa korosindenda لا تخفى خافية ngamugo honta muko منكم an kundine nandi ko muko antanya na ken kotam antanya na ken kamanen jondi ken tanonde ken tanya na tago halle de na bisu jondi ayra lagara kotam mo sukko na nyema bismillah فأما من ken kotam mo honta nonde amani jodi ay ke gundo to mu kendi ay yoma tubula sarai akoda jamanu yana jamanu hilliya amma yemmu benu أوتي كتابه igara kun gollen kitaben kiniya يمينه itayin kitenga ويقول ken kamannati هاؤم bira kebe aganda nyagalitai ati ha'um qariganni اقرأوا qaqara ngen kitabenga anin kallen baye andari anna qara yani anyagali إني atinge ظننت nge konda dankana ko nandinge ملاق nge ni gemalle ma ko yemme yin korosindenga فهو kebira himbenu awa gollen kahitinga kinanga tan tayenga kun kamanu في عيشة kun bira mo de عالية bira mo be iga wudungene tay في جنة basa iwa arjanna de عالية awurgintenni hissan awurgintenni mana yaga ngure awurgintenni basa aw kambatu nyeri kam mana ndi awurgintenni basa kallentano watentano dullentano dakuntano sunontano bismillah قطوفها arjanna ke ayite mebe arjanna dungenga wa kotini دانية antintanga an sauntenga kitana an tauntenga kitana ango noko agalunganda na hati mai adam bebe awina ke mogodi otufu hadaniya
bismillah كلوا ina tida an kunna nyige واشربوا agamini هنيئا nyala nu ganawai ton sabunga أسلفتم agara ken dangini kotanni kota danginto Allah subhanahu wa ta'ala anda khairin koni ana kita sabun koni manni gara ke kita nan gullen kinanga tanta yinga na londe arjanna ni bima aslaftum fil ayyam al khaliya ira kitati honyi igara himbe wari du kane ko ta dangi dondi yani ira gollenya dunari nan dangi de la gara arjanna ni tugaranye gollira hede tumiranye ni tampira hede ebudana serenna maninya na lenki ndaki yam on himbe na lenki Allah ka tanna himbe nya an se kunya kindi ka tanna himbe tokono anna hayna tokono ke ngandanya ke bidanga kyo kinnanga Allah woti nanda kina ngollenye angara himbe nya hayke adjana loye wona ta Allah fa sangon ta kuma ngallungoy be gono an gollen pakkel lungoy anna kenya di bismillah وأما من arno ka hukuma amma jama bana yemme bega أوتي inda كتابه ken gollen sahanten kina aya di nogenga ken wotuni ya leitani ya ngida nata hari gampaganin ke kun awan gollun kitabenga ولم أدر ما basangenta honto hisabi kinga ninge korosindenga يا ليتها bani ke unyagalini na koy tatin zerunga ondarin kara ange jabun bugu nge gonda tukoni le nge jate ngodi bugu na nyime ngake anyime ga himbe ga mallu nganda ndake ngoy sere hari kam pagani nge gullen jabun kininga nge menta tu jate be go yere ya leitaha nge raduna kalle kenata كانت kenga nyinyana anyime ndananga yani hari ngai tokko kalle ninga may wundini ما أغنى qabrun ماليا ni Allah konne kahiri ago tambibi wala qabrun ni lillahi na kota awatu jaja har qabru ke tambibi de ayam pasu jay gora himbe di ndan nata duna kalle ke kinga ya sunni mana hari ngame wundini bismillah ما أغنى ماليا jaja na buri gabe bi ga nyinke ma kemma ho honna إني bakinge ya هلك سلطانيا nge hangam bono ko إني abono nin to ko jaja Allah ganda himbe ko sahabe kini ana sabun ko ade arjanna ara sabun ko bima aslaftum fil ayyam al khaliya ko ga be gari ari khallen sabun ko ila manu na bure mamu mo srondi mayi ga mo srondi ida mani wu mpanka mamu mo srondi bira bengara kita matle mutai ma Allah kallenga timpanka nga madina ndi matai Allah ga no kene serebe ko mundana amu mo srondi de angana kita ay ga mo srondi de hankam mundu mo srondi de angana kita telemu ko mundo be na de mbay lagra mangara wu bismillah خذوا Allah nati qarariga malgam go qarariga agana kulumbantan illay na kitun sita kanen ثم sallu kem balle qararun ni جهيما yimbin kuma gibi gibi tendi ثم kem balle فاسلكوه ka qusa qararun ni surumun yugo soniyenni ذرعها ken sogoni haqenga سبعون tanyere yani asogoni imati naron di soniyenni na surumul londi dara kenga na bugundi do ogina kunduye tanyere sogoni malikan sogoni nyande kaabu wotini angana duna mere binen su ko mame ha duna mere binen su anta
igo kahiri lono surumu beya na sonai an gana duna me kan su ko meya anta surumu ke gudan bane baka nda baka imen zure de arno gisinde Allah ma ko na nuni de amma jahannama ko na nuni de seren si di sulumu ngana seren sori surumundi kinta newde hari gari ngana miso mo anda ko na sina kello ni do seren na buni dan annew hari gari killa makiya ajulo gomba na sogunya hakken ko tanyere sogunya malikan sogunya ntanewde annu suninde bismillah innahu ay megara himbe wu i hankam mo masuri maga ina gure masuri maga alla warni mani ko nan ka hayqani ki suni annandu moto awtni ke ngata kana keberi ga ke kana anya dunadi amay tongoni ke alla bani na unga alla be qorengani wala yahuddu amay ago ustago nyamarini miskinu nyiganden ay mema anyana amay sire wallahi jangwa yimenanya ke an kan bagnyanda amay sirun alla miskinu de mandenga kille magni ay menanya ke alla da karamani ku hilli kome anan to woni de alla de kome miskinu ko nan bagade to de miskinu ko on bagade to de alla ala ku hilla ko ay mera hillo da ku jukunu sere nya khare to ko de yo jahannama loye ngena sere munaharu makahirahu miskinun de mandim balagu hanka agulli nyam balagu nasrondi na bure anyam balagu nasrondi kumene du tangiya bismillah hamimun atike sabura kana senne manya idangani lengi kotanga ha huna yirenga paske kanan kitina kamo na bure ngamma khairin tandi hangangandi khairin tandi anyi mema nya himinu ga nya na ka anda sere wallahi minyenga ta wallahi ma de kemballe angana alla ko munnaha nan suru alla ko munda angana kara islamiya andanya nya mo gani alla ko muslim gona inna suran allah qara kinnati alla warinki sabuda alla bari la sallam wada su higi aya manan kam adi miskinu afilakum dawlatu miskin ata kana kota murni ta Allah bare ko kota o kota lidim adi kota ngara a kota mo bien ti kamo bu wani ma Allah ga noro ariyana adi kembare a kota murni adi la ngara kota wadni ko kene ko wani miskinu Allah gangun katunu ina minna iso gilli on kadiga doro iwara awon bas na khara jaman pai serbe gande ga surwa gara dunadi ana kamone liga sikitin ara lo arjan ajikin gota a dawla mo billi bayre anya ga tinga bayre anya ga tinga am ba kan dari ngaba kenya ngenda to ngen li ken gota ngati ina nya gangu ken su gandanya anke masre kita Allah watu laysa lahu al-yawm hauna hamim ke jama qore ni minyange dange ma ange ma hoso sere sura qarar ga qara sodi jahannam wadi qara sur mulay na qaron na buli serina ka to Allah ko mun be Allah barati ati hongunda ati miskinun yana agas lahandal likin utunda ati miskinu iyani bannanu slahanda utana
كان اسلام دعوة أنا هم بينيدا يانا كمان الله كني مسكينو نها قورين يعني يبنا نوندا سريبي غلات أنكني نهانا مسكينو دونادي أني ولا نقولنا يوام كديمانا إيراننا أنا سويدا كاري لا كارا إننا كبيرا بنا نيميا نهاني مسكينو إدنا نهاني نيا إلا كارا نهاني نيا يا كانغ ما سروندي إيوه كتا كلا إله إلا الله Allah ni tunka bannani karana min anyinda ananyana komkwada ma kinyinga ananyana komkwai agar himberiga aralliga komkwada agar himbe wara arangara komkwada da Allah komu sunna kare to bismillah ولا طعام adi igande manya idangani إلا من maganda sangalliganya anyu masre igandi amma surun wara surun igande ga bismillah ho kanta kinyi gana إلا maganda الخاطئون himbinu gara futa angara sababan futa kibina kunyana kinyi gana ولا أقسم ya futa nem borani mani kahirawo فلا أقسم الله أتكلم مغهد كاهرون كنا بما كنا تتغوي أنكم كنغلي أدون كنا تتغوي أنكم كنت كنغلي يعني أن ياو همبي أن ياو كنت همبي أسوني تتغوي كنا تتغوي كاهرون كنا يجابوني مني إنه كين القرآن كين لقول رسول قرآن كين هاري دغاميا من هاري دغاندر الله مغادي أما كسدي من غادي وما هو adi aywa ke hare manya بقول qur'ana manya ti sugana digame قليلا ما kinga ndai honna logonda ago saka kinga sugana diganga be amuta sakaide an imme qawtini meda aga masalandi tumu nyimme arange digame tugunyande ko kon barado makka kanangi sugono israel so sigine maslana aw ke ko ni meda ala sugana digame ngande qalil ma tunya anta gaba an kungo saka kenga de aga yime banan gundondi aga suka saka de ngadi ganke kini dalle ay mukin bismillah wala bi qawli kahin qur'ana man gijan katana digameya قليلا ما kinga ndai honnal logonda ترون ago ken simmana ay ma qur'ana digamke ago simmine aga hinundi ago wajunu tay adu allah na gawatu gidan ka tikane gande kinga waga maga yuki bi ako kintu ka tungo de kini kuwa koyni anda wala Allah go imme digame i gundon sageniya kiwa koyni balle qur'ana ya ta'annutan wa takabburan kan ko ta gonni aron lindu humada kimbane bismillah تنزيل qur'ana gani yanga hoya gelle tagawonun kama Allah ولو تقول بعد الأقاويل أغني فارنغرا قرآن دغامون يغونن كتو نا سو كويا كما اغوا كوني مغوبي نانت ارا كوتي مينيدي مارا غارن سو الله كين غنداي دي مكانكو لأخذنا onye kosa gari ganni gilli farsenninga onyari gana ti annaka mun olani yendo sembenga ثم kem palle لقطعنا onye الوتين kosa gara sondon kacin kutu gilli Allah farenga in anda wari ogo kumunan pinne unta kamana riga anda wari asondon kacin ga makuti indi ken wureni anta kamana gari kutuna saboy Allah ndara ko mena gari sabai bismillah فما من أحد amanya gilli yamba nazi ankum makan godi عاجزين kingani kabandane عنه bakka ke maga wanda to kinyana sirenta makka himbe gara wurno odo kenaga agaranta nda sirinni o mare minni o watu mere minni andaro Allah qosin nagaren sawo Allah o kinyane an kulla datin antanyana kini kenga manya kinga ko ini Allah diga minyande bismillah وإنه
ana kunati howarin tenga ado howarin balinga kunati nanti qur'ana ya tazkiratun kebirenga wajun denyani lil muttaqin awa komundangani igaru du mo to hilla kapenga wa inna ana to ko tonganga ogu wato tigidi nanti garangudu yemmo an kundi ayuhan nas hon wono kum masagai hon wono kun sagai o kento besu ta sagai nganga masagai kenta yana gare qur'ana ga limi saduro wa kahirun kama qur'ana angama ho horigadi la gara manga nimsiken anga ta suni gare nga la gara suni saduro qur'ana mu hallik ko memma angama ho horigadi anga na wardan tanga la gara manga nimsi manni ngama kiriga sirebe ga ta su gare me ga la gara suni saduro bismillah wa kunat huwarin jinda huwarin balinga qur'ana dan kana unto kunyende fasabbih dan kana unto kunyeni ngati sappin tenni an gana mu sire an sauntin gawai asapin tenni ni mira warin yarenga kin martaba sappe ngai nda mugunda warinda rilla kendi bokinya toni hakul yaqin tomunya ni ngara mugu nda warinda rilla kendi ilmu yaqin ngono ayni yaqin ngono hakul yaqin ngono ilmu yaqin nda mugu himbe insam dengai hakul yaqin nda warin yarenga لكن عين اليقين حق اليقين نيمي نداري لقندي نداو نداوري بسم الله يا رسول الله يا انك نسمع الله كنيا تانك من تقونا انكم بيقوري سورة المعارج ماري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سهل سائل ati tirindana kenda tirindinya بعذاب ara tirindinya ti yangang kate be ganyana kairin dengan yalli kinyana kambre dawra laysa lahu dafi'un yuntundana takinna de nadru ibn al-hars kenna yuwi ibn abbas rakin kone hars ibn na'man kin kada ame dabari bira kebe akin hars ibn na'man ya ti alla farsinenti aliyu man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu tinke maholamini gani srebe be sananga kebirenga aliyu kan kin be sananga bira kebe harsu gara kemu asati nyugomenga la tusindi makka sen kullendi ati muhammadu anti on shede kamanenta ma alla anke na harenga oda ken golli anto on piji mogondi ono kallengara oda kelliga anto on su mu kasobane sine su oda kelliga kem mansuro am pawatu ngere me ali anga mundana ken gana hasi oya anyi meana ken ko wa ma Allah ti kunwa Allah faaren ta dan kuna ti kamane be e kamane ganta halle ngema hoko maga giri Allah asigi denyande amata o so gari halle ko adigande Allah Muhammadu ran gende tongi gide nyaka menga na waro kama illa nananti ati wallahi har so makin nyugo menga gide ko cembu kamundi nangarayo kolandi abura no kolena ari halle ko ya makin nyugo menga ari dulanga Muhammadu ran gedga mi gande tonga ko cenya ninge bula arabu ino ira kendi ko cembu do kamunga nayo golam ko to mbude akram ya garam ko dawun zurede Allah mumini ngam wala min ko kawaran ko ni
من المستثنيات أن قولي غرا أبسي نيجا باني الله أكوينا كي كاتين دا يانا كيده كي غاني كومي بي كاتين دا يانا كيده كاتين دا يانا كيده نيجي مودي أبو جهل نو قريش غبي نو نيجي مودي أقل كندي تقوم كتكينيا سا أقل كندي تقوم كتكينيا سا آية نمورني يكون خروتيني يانغ قاتينيا منيدي يكون خروتنا هو برينا مني هو سرين كاندي دائما بسم الله من الله يون دون دان دكين دغاني غلي الله ذي المعارج ادي اول جمنا ملكن يوسك سجني لو سجن ماروما كني مني سجن مارو ادي كلي كني مني كمو تعرج الملائكة ملكا هو سجني كل سجن مالوني أتروه غا كن أو سجني كن سجن مالوني إليه كتا إوهي كتا إيا مريم جمو دينغرانا يوم متعلق بمحذوف يعني يانغان كتا يبيغا أو نيانا كوتا دي لاغرا كوتا كان مقداره كن كوتا بانا دي غا كوتا بانا دي لانيرانيا tankarage wujunu asine kota bani de kota bani ke agiloye kahirim maga tankarage wujunu sine